You come with your sweet talk. Every night with the moonlight walk. You swear saying I'm maybe your yes, me yale. Me to me first cano me nyina ambrel. To dem so me we mu. What dey na da ben? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ah, that's it. Tuesday, Friday. Oh, mommy. Me party akus. Akuma. Wo dey ntwaso me if send na nkra me bra nam. Ohun sama. Yeah, what me can won polluting mind to my brother. Polluting sa. Na wo be say disappointment. Mesrew. Akuma ebi ni ho. Afa me power asem me pese me bra wa. Wo dey so mu ma me what because as o your ba you are serious in life. Sere wa na hwan. Sa oba no. Sakra de oya kura woni to the stand say a man obra kropo nkon nchechire wa. There be won kon nche. Me kuro no. Chere ko. Nso kropo ni nyina. Ah, na no sister eba nchi okotu ye mante. Ah, mo tin na oye kromfo ankasa chere wa. Junso ne de na ye first na. Ba na me ne nkasenti me nko amufie ho enko hu ne junso kete. Okay. Tu de mesro. Nko na ba be me bra. Oh. Enti we no meje. Oh. Enti wudi we ni be ka ho a na ebo anu a enu no obehu obetima hu me bra no ka wonsam na kire no akoso me bra lai simple afa akoso enti say na wote ye enti sika me twa ni nyina me nsan kwose wo bra oh we recommend o ah we recommend enti me bra no na medical pollute mine acha me bra enti se si anu de so me pese me wo di kan ya bibia so a kire ni so oba bi wo sakasa wo do ro be fa no ho like no better say ah wo hwe wo ben no onu so me bra na yi ni feelings e chana me ho nti wo ben na woni ni kasa na wo ben na that's why wo ben na me de BBC yeah that thing tie de me kan tie cheme na show na wo ben me bra hey na we ya kware ne kon kwai don't pa kwa me bra me tro me dia obenya ni feelings unya de wo kasa ma ne ketua bi ka ho na wa okay for ya na wo benu okay oh no mani nya khronim bra ya ate na kosua se wo bra mpe me pa me bra pa die start bi samasele kromu ha one one hair star see ah look at me just check the girl look at me every point on point ah every bottle ah shaking am we say wo ah so na ntuni untimi ntweke nimu ye tutini nyese na unye twek say ah meti me ah pick ah why are there ah pick yeah kumanya me bra ware wa ah pick we me bra wo kunu kura sa on sure ba ma ne nyese dabi obe na ko fa on not pabu marie sa on not pabu na me so koi ah atopa dem nimbu papa ah no ano no nimbu atopa de ah no ano na atopa je Trabasa ajay Trabasa Trabasa hey check it out but na me bra chi obe ya ku ah mbacho kasa na me nkwa wai oba pa di kan wo de me pa wo chew wo sa de ye de esiye no ensem fata na ntwa yi se sa de ni siye na me kura no esiye no na wo se nka me ye bu kire me mema ye na nka me point wo se wo no oba wo da makoma so wo ni me twotwo mutu wo no oba me pese me no ye de etena me nkwa na nyina na nsumantima anye sa de we nyina akoda adwene wo hu se my mistake ne me ye na ma nyi ni ye nti oba ahema esi di onu no ho no o kan bone no osere bone facha ye de che no srew ma nyi ni ye mafom facha me na wo da so makomam ma twere wudi kese pa ato makoma ho a bibia no we betima ye de apepa me da so do wati yo wo di ache me Marcus ye di kan me no ni asa say ekwaye say wa say wa dwene ho say say ofa ma chew but me no ni asa but there me yan say what do me kwatna fi on yan kwasha dem na me ma me na say na me ma me kura kwafo me ma me ko on e wi ase udika so why me no ni asa udika dey see ye no e bi nsi bie che say dey see ye no
efiri ne soro ekopim ne form ma anye ne ye ma gi blame na ma me yeah wodi so ne to yen ko sedem ne yen nkomo na me ma hu ma anye ne ye amonu ye ko sada bem amonu meso me no need na me fi na ko wo na betinya akasa me ho ye betinya maintain like some cordial way but some planting some there amonu enuru sa amonu enuru sa me kwa no nya sa me breye afi wo ba beti mase ana so awom me dey ka tete sa wo pema me but so ko ma fo mpa wa asam no mo kan sam to so ba on so awom ma ko ndia be ma be ne pema na so be ma bia wo pem ba bia wo de odo no e wo na me do me da me no me ne nyu hu bi masade at aji men deceive hu no ati afi me no so ma men nya sa wo be ni mama wo be ma kan fo nya amonu efi na akọ me patro ma kuso wo beti wo mi abetimi atia me pasa mpena twesem ne wo da majo acha pana tu all right but ta wo peme me pon ne de efi na akọ me patro temper do do ye anya masam bra nso ne ba why so da me kọ chopa no wanya ntum okokra onko kwapa na nka me pe wo de wakwa akohye dem akobiri wukuru nsu na ebeto no se nka me sidi wafrom pa no ne sa ade na mo ba be ye no wo ho no esa babiem hello hey mame me frau nada Unu mo bi nipa na fra se wama black bi na utwom bibia bokode so ho ye na fra se hello dimti dey oh se mi nimu afi na mehia o ubu din kire me unim how me so me na nipa ba me so me ye ah fra se eh na me kasa honte me nti de o kan ye no chirewa o de chirewa ofukum he ya oh okay me so me de wusu okay se no kasana wo ko twa fa me so akọ aden kamenye den so se me di na makachiro me sa na mo de ti wo kurum a aden obi ayo den na so obi anya mehwe wasia be ma na wo kasa na wo twa fa so akọ wasia be ma na so wo bisa me di na makachiro ase me nwie ye okay kasanta me pente hey wow so ho ofe ne mo bi o hu nya sa wo ye be ma fro wa na watu wonim na wo ne na kasa ana oba na obi enya akasa timi na mana me sere bibi anya me na me sere nipa o sere hwe nipa ni ma na ye den you okay oh okay thank you let me akọ why me ko deda nya na be ka che me timi akọ ubekum kum ha yi o Miss Elliot get you freaking one Miss Elliot mate eh asa nyamu a mo betena ha mo be wado ha uwa Miss yo mo betena hello kubita member code na ko pa da bon so e adai yes na so hwe Betty so e bi ni awe ma o de ma ko fa ko hwe ni ego bo nya e o de twa so ei paso ho ye nyame adom ho ada na efisi ye hia ye me hia den hia ko me ni ba bia o timpo oh me sit down on ma sa yeah oh okay ase fie boko de nyame adom boko na ya atema akusenka eno ko na me de be bo wi sa o be pa macho hwan Marcus obepa wacho obepa macho se de esi bia no me fa nche na woni gyo ne kwa de onim de esi madam Fuela no onim de esi ya yes asa mo na mo de mo ho hye no se den unti no ne nyina mo no opa macho opese yes atina eja me so me do ma de edida because se be ma onim ne de ena me say o waka mate da ben asa me se da ben oh last 3 days and asa 4 days yeah 3-4 days yeah adai I see enu ada me o hwa na ye ka che me so bi hwehwe me pie kwa ya Marcus
Ai, se me de eja, me no. Since then me hu no bi because ne ho kwai me. Ana me kwa am say na so nkomo kakra wo na me so wonkasa metie. Se me de sibia me fa che no. Na be ma de sometimes one say the way we se bo na homodin wo kroma nti e man na asom do mo hye no. Na ne ma me na ase for so ela won so na wo say okura no de wono wa bibia twem dada na ase wa na ase wo don ho tare na den ade wa sedana make us wa be pa ma chona wo pe bibia kan hwe me mama na ye me ya na ase we try and try Marcus be pa wo cho chiwa wa be pa ma chewa nu anwumre da se nu anwumre da nu anwumre da boy wo ji ya na kan nsem joma na kan nsem na me se bra me de me ni nyu hu bi ko ade na wo ye no me nya didi ma wo na nya ma wo chena eti me so wo de hu mi a se mpona twen a che opade meje otum but me ntimi no ntena bi etin obakeka so na wo na afọ so because no wo tena ya che asa wo na hu so wo sika na ye we ni tin wo do wo hyehyehye no Marcus o pa ko kacha na se meme se enu nyu papa ma chew o papa ma chew eti bra ne de be so chewa hu ofe eni na chi ma ne nse wo life o na ya we abuo Bema on man dada ese ko mo ne ho ban na ho ban mo ne enya 100% guarantee ase ase condom nya dada enya 100% way protective enti won no mom no won hwo ho so ye chiranko ofa na ya we afi baabi no ode abrew bema on san ka no kwere ase media amwa ode menua ase eye ma dwi mu na Marcus says apam wasa be power chow ene sela no so wa da kopa ne chow sela no no so on no but I say to so sa kopa la ne chow na ela na da me hia no ne di nkomo etetututu na no a so onya konkonsa ne ade ne nyina okeka o ya be ya no koye ka menya na kama tutu na no ahwese Marcus abepo no so achewa na me hu na che Marcus no de onye sister che wa hwo hu yiye won ho Bema on kan of course apema de emwa media me feel say bia me ka media cho na ma wo sheda aka che so wa wo betumi ebisa ne dia na che say no ko busa no o de obusa na ma menteta ba bi na busa no o je na sanya de kwa na mapi o you for them I say who na e busa no esa kwa me say yes nyina yeah it also so ogbo adwen o de adwen na no adwen yes say so hu yi so hu yi de ma kan se so hu yi onye ne nyoni papa wa ma try me that me de me drew school da no ho akwaje ma ade Marcus we yi ana ade esi nyina wo onya kro obesu ebu nkotoja pamecho asa afa ho na mema kra me se ya ade a isi mi je mana me yede Marcus ade nyame asa ye mesiribize chese wanya ma no dey adin di agro I am the oldest and I'm giving you the oldest. Without me you are Gani boy din chira me afi me kasa na ho kro mfie me kasa na okonerim. Ada na o yesa o sia soma me chese. Ada na so onye ode. Me hu sa o ka me ti akaja. Ude o bra de o ba ya no kwakwa fa ball abeto ho so. Ma kwakwa ball asese. Na de krubu nkwa na wona mu. She na me krubu ha. Ti emu ade ya ye nyina mfa ya ni. Mu assemblyman nu amina ma wa ha se. Ede hwan ni wa. Assemblyman. Wo. Wo kro yi mu. Mina menu mama. Ebon we nyina achi. Eh. Assemblyman onu otukun ode. Ene kru zo ya ni o ma wu. Bra. Chirwa de o ma wu. Ana ni pa mu me se me kasa na ho kro wan sheda ntin ni mama. Okunu enko no hu bi. O po ba. Me mema oba na ni da kom. Bra ekumo ya oma bi wo na akosi ase oma me oba me ne betena dia sa me sa yokuma sa de me hu bi cha che vete da so tum ne kala no me fe ni bibia e natural ere natural ere asemo ai friend say game ayi ni NCP esipia de NCP ayi ode bra ode me see me ode ma de me mahu no since oba de usia no first e de ya obesa so onim me wo kunu bra aya ware no nanka wo kunu ni kunu afudu adoa no wo kuru yi mu nanka ni kunu afu aka 4 months na wawo
Oba no ba wo no waje anyim na ahye no. Wo de wonim ne kunu no wo ko no onye 4 months. So oba ne banyim no ana waje ni nsen no. Wo ko no ho abia me so wo kunu maka kire wo nua ne me. Me ka se ma ti na kwamu ase wo monye papa. Omo ye ya no mu de no sa abia me so. Me bra ma ade ba akopaa no me peso beku me na mo ba so no obi akum. Nti me se me ala chewa akwa onye virgin. Asem dem fa ho sa. Mama virgin. Me so me virgin. Asem me virgin. Bia wo yi kunu unte. O kunu ni pa ni bia ne mpena keke ne no. Me kunu wo se ne mpena ne. Awaware na. Ma fa ma nko bi. Me se kunu no se wo. Mo fa board ni so. No. Board no fancy na me. Soundboard. Hey bestie, come here. Yo, le pa jambo. Mo fa board ni so me ba sia wa me ba. Ma ho me classmate ni ba. Ale bestie ko ton board. Ko ton board. Oh, me wan cham bla. Greet my brother. Bia bo ko de. Ko ba dum bla. Ana wo kwan ya board. Ko hia board. Ayi, wọ́n say kasfofo. Oh, ayi dey. Ase mami bia na oba de kase bi ba no. De ko o scan. Tiwa. Ne ma no. Wawu de wawu. So ase mbeche ne baba akwa de ma no. Boy. O be chere ne ba na de. Bestie. So patam teacher. Nti o na wo teacher. Say me na obi am work form 3 days. Say me to actually dey. Ebade. Na nya na ko so class 5 obeto GHS 3 ho no. Ina akra di nkuko nwa na beko school awie. Dey na obe wi ma na te ase. Bestie. Dad. You want to say? Legend of Sowa. Video with Crow. Legend. Sinti no bestie. One car legend, also legend. Legend. It's a legend. Legend. Any waiting. Legend of Sowa. Any waiting. Legend of legend. Ya kusuya. Legend ye obi a woye LG ya dia na legend na di. Yeah, it's when now the question adi. Na legend LG ya di legend. Ababo. Ababo basik. Legend of Soa. Ababo basik. Ababo basik. If brand no atam wo Soa de ato atale. Rabe. Bestie. Ababo basik. Bestie jina wo. Oh, nti wo so koye dey. Me ko tell dey nyen so mo Jai. Jai ba man kwanare. Nti wo ko to mo dey. A4. Apple. B4. E ba na po. Send them the best room. Bestie. Enkwani o ma me be ebe ma me bo ka. Afi obi ase no ni ngwa so fete che ni. Bestie Jai. Nkoku obi sa wate. Sembe kure. Komani bre. Manya. Nyonko nti da. Inti muskumo circuit supervisor bi eni. Secretary ayi na wo. Adum secretary. Bi eni ho hwe teacher for ne so like area ha. Any assembly ayi na committee chairman. Dabe. You will be a free the whole circuit. Area has school ni on supervisor. As a supervisor. Yeah. On the area dam sa no ba. Ebi ma ho. The area dam sa no ba. Da ko wai me ni be ko jam best. Ha ko. Me ko chede no na wa bomba chidom. Se me nima no ono aka se. Me ko gine ho a kire ma me. Why? Ada na munya school no na yem page ma bi ma na munsuya. Because dem mo kan nyina e fa kwan mu. Se me candidate. O ye dey. Candidate. Candidate. Obi a onima dey candidate. No Brant. Obi onima dey Brant. Ana disable. Brant disable wo yare. Disable obi o yare. Hwe. Disable wo yare. You do know disable? Disable yare. You know affordable. Affordable is a tech. Encyclopedia. You know passing. What me jam ha ko why? You know fruit? Akusia. Food. Akusia me ko why? Na dia e dia. Yo. Ko jam me. But no one fucking. Mami ba maka we ngutana obi ahumia. But because we a serious teacher. Yeah, but it's a serious candidate. The fans all the fans me akola. We am readers. Good afternoon, sir. Afternoon, madam. Welcome. Afternoon, children. Little child. Huh? Little child. Look at that. Little child. Little child. Little child.
little child. Oh, mommy. I said, Munya, Munim, It's amazing. That's a serious Canadian. Yeah, yes, sir. Not topic. Until we bet topic Ben and call better. A mass and English, a moody and I know purpose, or cultural mass. The topic mass addition. Addition, dear addition, a card discharge any day. Addition, any day. Bringing something together. Huh? Bringing something together. What? Okay. Bringing something together. Yeah, I said, say, what the between my sisters say. Bring it to come together. What the between my sisters say. Together, they say, Ubia Kaboom. What can boom and Kaboom. Henty, watch now, obey them and at yes. Dear, now the back can boom. Times and yeah, distance. And I'm so old, you're so bad, Mama. I didn't come out with me, Messi. Bra, Unya Bedura, Mia Crown Matana say I don't send common out in me, no. What the old Bedura? Maxi, oh dear, me may bomb pies over Baby Drew in a better than I day. Nay, I can't say because me and Casa Crown, I feel the emotion. Marcus katikona no kasa. Mama menfro. Ade. Menya odeni. Marcus. Ade. Odi amesrew. Obema ne hawa twama me. Na me fan to plate so fan kwoto dem. Opese yedi ehyimu a na me de abetale ama. Marcus ade. Na SBM. Marcus die na wo ji wo. Chewa die na SBM. Marcus ti umma buo kakra ma me hu wo krom ha. Marcus say. Marcus oye na me de chew. Na wo pa chew na me de chew. Na wo yese na me de biem. Who say bisa me? Asemi see and the na biem. Marcus unko pa jemfo achew. Wona ne nkokaka sai. Nti so ampa sai ge ona sa ate ase ama wa. Oh ye me dan Marcus. Marcus misrew. Umpa mi a jam na me nko. Jam na me nko na na sai echina sai no edoso dodo. Enim gwase ne doso Marcus. Mebuo kakra mra me ho wa misrew. Umbu mi a mankofo umbu me. Adai. Wane ka kirew. Ubu same. Ubu same nti ahon. Okokeka nsem kire ge ona so okay. Mate ase ama. Ye ntina o ye me dan. Marcus. Insuo tie apronchanyina ojiwo Marcus. Oh ye ebedu baby kwase ani ti a agro ni begu o Marcus. Agro no ebegu na wani so adwo na edu sa asa Marcus. So bibi ye. O de mesra unim. Ma me mpa bisia bi ma na de tubata free krom ha. Me skase mate na ha twen mama ba de besi ni nye. Se wande ma me mekwa akode me pa acho. Ye mpa bisia na de ko why me pa acho be me na eni de kwan so. Nti girl no na ba ofi be ka kire wa na se wa na ko no okubisa no. O penalty ayede. Marcus. O de yede. Wa anko pa na acho. Anko keka ansama nkyere no. Na wa adwen o sementi. Ya bo diana. Uni mode we nkomo we nya nkomo ayi twa so say kan no pam no no. Ya say ya na kire wa ye ntwa so. E na kire wa ye ntwa so. Na kire wa ye ntwa so. Me ka wa anya na. O koye ye den. Me feel say me no mienu bibia ye kama wo ye ntem. Wan san ko keka sa asem nso ma na anye de Marcus. Ko aminim ne ba yo. De bia sa minim ne ba ye. Sa di we ko atimi ba ya asamasi. Me pem ba bi ntina na me ko me ase nipa no me kirewa udi yin kasa nkomo. Obi akese wa ka kire. Enye case na ase. Me ko sofu ma me ho. Udi we na fa ho yin twasa nkomo we so na udi. Ye hwe kwan ya be fa so. Marcus ti die pa na wo pese hu wo ma ya ase. Ka kire me. Edi ade biom. Me ho afono wana. Dabi ho afono me sese. Enti afei adai. Dabi ye wade wo odi enya sie awie me mpesa ase me bonchire mu bebiri se an sei ni do ye bone no wogi tum no opachewa. Ti da bia obepa achewa kosi da ben. Obepa achewa kwa kosi da ben Marcus. Kra na emi wanwa no. Bepa achewa sa kwa kosi da ben. Huni ya wo Marcus. Huni ya wo ye na ye mwa mesrew pa. Mi bufu. Eya doso. Eya doso. Nyame nkasa nkyro. Na me say, ye nkopa besia na de ko. Wo de ehun komo kra na me ma me. Eye tirim da na asa de.
Anankwa na ope mede. Enye ni dimpo ne di ade a. Ndi enye ni dimpo se be ma de. Obi a be mede ba ase minim. Odi yintwa sankomo wisu. Yintwa ase me ka bibia ha na obo akwa akufu. Yintwa sankomo wisu na ade. Yeni nkomo foforo ne kwan be fa so abede. Metima free koma. Marcus sune se me sati bibi se bi ma. Bibia akra bi. Me ha me hu mbebu sa hwe. Me fa me ho adwen. Unti bibia akra bi. Unti bibia bi. O de jai ne wo ka. Ya bi because me ase. O so ase mo. Ye tu fu. O so ase mo wuntwa so no kra na ya na em won. E de jai wine na ye ja touch it o se den. Ah you. Kuku ne jai a keke ni nso be jai. Meti me baby bibi anyam na mabodam se me kasa me boa. Empire obufu ende obufu etore bia no ede ne watwa so. Ede a chichidie ni nsa wo 8 ya nso da bia da ne dofu ekum. Etu kasa bia na wo so hu se wo ye dan a me dia ne. Sister as you official